Kamegalia kalayo hadu South Park Lur tengka naga bentaban penklan yakidam hakajela balatip kumkadam Rehabilitation and Improvement Project DRIP kabala bay tengka daka Asian Development Bank. Haba pentip yakani Menteri Katenat Boarding badairu usembut Menteri Rangba kajela uba preston tensong ulayat ho ba lengba kanika project kinla ru ban penkhut wat yakidam ru gi badon hakajela badru ban pentrekam yaka DRIP project hapo ki hydroelectric project kajela bakenthop nadu kapung umyam ka umtrau bat ka leshka Shushu ulayat hu ru bakajela hakasin ban ningkong kala pendon kam mentai ki kor ki bor jangkari Japan ban penmi boarding naka Ganol hydroelectric project kabadan ha West Garo Hills district. Ya ka power sector ban om bangi kren bat ka jaika ngi klem pat kren. Namar pi kani reformation kani kalong kelawan pahin ka ministry jongka power. De kata mung pi kami menta ka scheme ka bangi ni ong ka RDSS. Revamp distribution service system. Hapo ka jela meklam di tangam mekala ya. Haboro kawe ke jela hapo ka rindia boro kawe. Kata kala adon apa. Te hakabedei bat kumnu pada ban improve let's say mentang ngila don lepa ka ngila don la ka jongka hydro power project generation ka bangi ya penmi boarding menta kum ka dam ka bangi don menta kum ka leshka nang ta kum ka umtro ka bangi la don lepa ka don pada ka we ka program ka bangi la kata ka bangi ong ka drip kadon ka full form joka kadeka dam plantation rejuvenation and improvement project yes DRIP mo nakaliang jongi nakaliang jongka kani naka ADP kani ka project nila prepare nila pa sedali hakabangin yo lakum nuru kumba saus pa kulur South Park point something crores nak menta bangin ban maintain nang ta bangin penklan bangin la kitu ki program ki desiltation kini kitai ya kini ki dam jomi ka bakun tup ko mopi ka dam ki thi wa amtro nang ta kateka leshka te kumba round South Park lur te menta ka tender process kala sedang Agabanga kermeskem kini ki benai ki kendiat benai ki banwan tinggal ayo ban ya kot denda don ki teknologi mod ki machinery mentakum ketika kanal project mentangi ngisim napo Japan ki machinery ki dai napo Japan ki ba la certify hiru lemba ka Ministry of Power ba the best machinery the best company is Japan ya kata ngile amtai ka kanal project te kata kala don lepa de dau mo pi menne bangi kren badu new minister kalong ba keji kren jongi kalong kumno bandon ka kenja exchange program but kini ki technical expert jongi ki professional jongi haga baki kinwan chane mangingin le chati kena mangila banang improve susu haga ni kamta pi ong ka road sector na pi ong ka power sector na pi ong poro ki sectors ka bangi kwa ban ya don ka combination baka bangila ban yo